Oh, touching Jesus is all that really matters. That really matters. Your life will never be the same. Oh yes, the same. It's only one way to touch it. Oh yes, to touch it. Oh, just believe when you call on His name. Amen. I don't know what I'm going Bible, but I'm going to want to say, I can fish a moson. We'll talk about Roma, Romans chapter 12, verse 1, verse 2. John 3, verse 3. So, really more Romans, it's for the father's quote in the Bible. So, high. Romans 12, verse 1, verse 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Romans 12, 1 and 2. John 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. So, amen. So, everybody, when I'm going to move back to Chita, close your knack on your phone, like I know, they are a hotata and a cassim with Mark religion sona. Then the red hotatan is broken away. I don't know, Chinese small to move when I'm going to move like a cassis which are key, the mind, Carlia, Homola, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. Really, a great as well, the really motora hone. Moto kaskata na mumusho wa mudimu rururi kana kuja moto kaskata na mumusho wa mudimu re ese wa tswala le swa. Amen. Yale tswala le swa ra rona le go fetoga mo something must be transformed. We are se re fetoga re yale Jesu Kristo no ibuletse a tlola le ka mogwao then ya ba re o tsere moya wa hae a o tshela mo phutheho ya tsweletse dipotse di sa tshwaneng or ba rutetsa ba ya modimo ka botala a botse botse a o ntwe re rutsa ya feta e buletseng ke Jesu no ba se se beng gona gore dimpotse di beng gona di no le ka go tsenela ka rama tswa mara ona motho ka bolela ntwe ka ntle ga eo Jesu a e buletseng go ka ba le mo so then o a bilong mo mmeleng le tsara bana mo motho bale re wa dile mangwaloshia bale mo re kwetele gore Jesu Kristo gore gore re gone go fetoga ya faculty where we get the mind. Automatically power ye I mean guys get the mind. Year na you not feel a mind. Now the defect was from the mind. Come on, we refer to over to Lisa. The very book you did so come Christ. So Maronia what's about Ufika Ramota Veneo, as so not a servicing or not a servicing about one way was a sister. What the modulo Choma horn. And then record or be transformed by the renewing of the mind. Well, and the Bacalao or our river renewed in the minds or Restream Chiafejimo Hopulum, verse 2. And be ye not conformed to this world. It's like Papi Jalawal Fasleno, but be ye transformed by by the renewing of your mind. Already city me popular na effectually that ye may prove
le tle le gona go kgontšhišetša se le gore ke sona sa nnete and then le se se le amogelegilego se se rategago sa botlalo sa modimo gore that which is good and acceptable and perfect will of God gore transformation ke yone e dira re kgone go tseba gore what is good gore ka gopole re le ka yona a re kgone go tseba ntho e botse ke efeng mara ge re fetoga go ya ka mokgwa bebele re ge gopole ya rona e mpšhafatšwa and then re kgona go ba re kgona go fetolwa and ge re fetotšwe re kgona go tsebana tše dilo tše di botse ke tše di feng tše modimo a di amogelang and then ke tše di feng tše leo ke thato ye e tletšeng ya modimo so a gone re ka rapela ra tseba the perfect will of God ra tseba se modimo ka go se amogele that is why go ne le marapedi a tswelang pele ka mekgwa e mengwe o ile wa e lebelela kgwetse le ba thabile ka mara yena marape ebile a e amogele it's because ba shotile this transformation ka transformation e dira gore o lebelele dilo ka mokgwa modimo a di nyakang ka gone then ge re bala mo mangwalong re kgwetsa e le gore modimo ga a bopa dilo tše ka re kwa dilo tše ke di-attributes a kere re kwa re dilo tše ka moka e be le dikgopolo jwale kwa bala mo lengwalo la Ezekiel or ke lengwalo la Jeremiah mo modimo a re ke tseba I know my thoughts towards you ke tseba dikgopolo tše ke na le tsona ka lena gore go na le ge modimo a re dira o na le dikgopolo tša di tshwereng and a re kgone go fitlhelela se re le sona ka botlale go fitlhelela ge re tseba se modimo a nyaka gore re be le kgopolo ela that's why lengwalo la ba Filipi le re kgopolo e be le mo Kriste Jesu a e dile mo go lena because kgopolo eo a e bolele ka kgopolo ya ge Jesu a nagana le mo go ne le tše a bana le tsona before the foundation of the world bibele e re he predestinated dilo tšeo ka moka tsona o di dirile ka leemo la kgopolo tša ditswa ke di-attributes goba ke the thoughts jwale re tla mo go ne le se modimo a ne le maikemišetšo ka rena gore re tle re se tšweletše jwale e a bontšha ga botsebotse gore mokgwa o wa re be transformed ke gore kgopolo e be le mo Kriste Jesu e be mo re kgopolo ya rena e sentse e mpšhafatšwa ka baka la gore Kriste Jesu ga ba dira dilo o ba na le kgopolo ya lebeletse di tšweletše motlhanka modimo o bolela ka a certain family ba ile ba ya ko lefelo le lengwe ke dumela ka re ba ile ko Europe ba fitlha one of the go na le di-garden tše batho ba fitlha ba ge ba le ko Europe ko ba tsamaiša mafelo ya ka le rena re na le mafelo mo le gore a tourist ga tlile mo mohlomong a tlile mo Pretoria re ya mo tsamaiša re le ka o mmotša ka Pretoria go ne le those monuments go ne le those places tše le gore di kgone go bolela kudu ka history ya lefelo jala go ne le di-garden tše dingwe gona ko Europe ge batho ba ile kwa le ba fela ba tsamaya mo tsona jale ne ba tsamaya le a guide jale ge group e tsamaya le this guide ba fitlha mo gongwe ba hwetša statue se sengwe go tshwe ge ba ema mola this couple ge ba tshwantse ba lebeletše tše di beng gona mola jale couple e ba lebelela statue se sengwe sa go se ba kgahle sa go befa and then mona ge ba re ba bala bote e re ke setshwantsho sa Jesu Kriste aowa ba thoma go ngangtšana ba re aowa mo bona ba tla ba di dira le yone ba paletse go dira ba dirile dilo ga botse ntle le yane jale ntse ba phegišana mola monna le mosadi ba bontšhana re aowa ye padile banna ntse dilo se be art jale ke ge guide a ba batamela le bothata ke ba re aowa re makatša ke description ya lena re tsena mo Europe Jesu Kriste o le molela ko ofe ka re ntho e le tshwantšitše mo le go ba Jesu a se yona Jesu jale mono la guide ke ga ba le sa ba tlhalosa ke ga ba botsa no ntho e so tshwantšo se botsebotse mmetli wa sona o ba se betlile mara o ba sa nyako le se lebelele le mo gongwe le mo gongwe gore le kgone go kuša rena o ba na leng ga a se betla o ile a re ga feta o se betla a ba dira le lefelo la go ema gore ge batho ba se lebelela ba eme ba lefa ke ga ba tšea ba bontšha lefelo le yonanalo ge le nyako bona setshwantšho se botse gore se bolela kang emangfa jale ge ba fitlha mola ba ema ba lebelela setshwantšho se ba kry-ele se ya ba makala bo bone le Kriste Jesu a phurutše matsogo a bontšha gore o amogela anyone that comes jale ba thoma go lela mola ba hakana ya bontšha gore ntho engwe le engwe e lebelelwa botse from the mind ya o a e dirileng ge o ka hwetša selo se dirilwe o ka se ke wa napa wa fetša gore o se bone o fitlhela o itlile mo kgopolong ya motlhami wa sone o tlanka modimo o bolela ka that great art ye sala ba iša ko the Hall of Critics pele ya ko the Hall of Fame gore ka mo ba tšea art ba e bea ka mo le banna ba go sola di-art ba e sola gore ntho ke art ba se art jale ba hwetše monno mang a toroile lebati so ka be le gopolatsa ba gona ge a toroile lebati le botse so jale ke ntse ba le lebeletse ba le reta ba rago lebati le ke art
o mongwe ka mogare no a se lebatsi ntho ke lebati la mofuta mang la go tlhoka handle lebati le a se lebati le nehelele Amen. jwale monna wa ati ke ga le mona a defender ati ya a no a ke jwale ka mo ke ka ntle we ka mo ke ka ntle jwale handle ka mo gare go rwa ka le ka mo ntla a ipulele o bereka o kokota o bona o sa bone handle ka bala rwa le ka mo ntla a ipulele o kokota rwa le ka mo gare handle ka mo gare jwale e thoma o bolela kudu ge e lebelelwa ka the mind wa motlhami wa yone la itshwara bana ba modimo jwale re hwetše le gore le Jesu Kriste go na le lentšu le re kgone go le bona le swantse le tšwelele le tle le dire mmereko wa lona mara re ka se kgone go bona gore le swantse le dire go fitlhela ge re ba le the mind ya Kriste ga a bolelo tša di boletseng o di bolediša ke eng that's why Bibele e re Kriste le ge e be a lekana le modimo he thought ke di thoughts dilo tše he thought it not robbery to be equal with God but ka baka la the thought ya ba le lona a se a bone ka re wa latlhegelwa ga a tlogela lebopo le a bantša le ka lona la setlogo ka re ba le ge ba motšhe mo lengwalo la John ba re wena o mang a re setlogo sa ka ke nna tate kore ge ke thoma ke nna modimo a tla ba motho ga e ba motho ke ka baka la ene ga e ba motho o tlogetse borena bja gage ka moka kore go na le a thought e be mo driver gore a kgone go tšweletša tša di tšweleditseng jale Bibele re that's why Bibele le rena ge re kwa lentšu la modimo le swantse le transforme di thoughts tša na gore re bone mmereko wa phološo ka mokgo modimo a nyakile gore o tšwelela ka gone jale motlhanka modimo wa nako ya rena ga a tšwelela jale wa bontšha o ruta what is the purpose the power of the mind gore a botsebotse diphetogo e beng gona e kgolo e thoma mo minding batho ba sekolo ba e dira ntho ba lemole that thing ge ba re transforma re tswa mo magaeng a borena re sa thoma kwale they deal with our minds ba re botsa ditaba ba re botsa sele ba re tloela dilo ba tlatsa dilo mo megopolong ya rena then that thing ge mengwaga e ya re ba batho ba ile gore re tloga from that level ya ngwana o mo innocent motlhomo le go ba ignorant a le ignorant re thoma go tla mo lebopong la batho bangwe ba thoma go tšea di-careers ba bangwe ba di-doctor jwale engineers ba ka di-profession tše di be gona mara ntho ba e dileng ba thomile pele ba re transforma in the mind o ka se no tšea ngwana e tsamaela mola wa re ke ena doctor a gone motho a tlo go tsena ka mara surgery ya motho moso o swantse a be transformed pele gore a kgone go operata mo level ya doctor ntho eo ba e dira ka mantso a sekolo batho ba business ba dira ntho eo le bona ge ba re kgwetsa re tsamaela mona ba nyako gore reješa dilo ba re reješa dilo a ba no re jantwe ba tlo re ka se ije ba e throwa pele ba bontša gore go na le family le ya phakeng kore ba bontša re ntho o ka ija ka mokgwa mang a ba no re jantwe go ba go kry ba ra wena ba re no company she e lefa di-SMS tše 50 o ka se o tlo ra ke dinyake mara ba dira story sa go dira o reke kore ba go bjala ntho le ba re nagana o šetse o na le bagwera ba o nyako ba bitša mo parting o no kgotla mo e go fa di-50 SMS mahala jale thomo bona mo selo tša dinyaka tše 50 le ge le wa o tlo di šomiša ka metlha mara o tlo fetša o di tšere tšela tše 50 o tšere product ela mara ba go fedile ka lebaka kore ba go file ba go tšhentše mo leemo la go gana dilo ba go tliša mo leemo la go dumela dilo la tshwara bana ba modimo so now motlhanka modimo ga a bolela ore ntho e bitswa ke the mind ore ga e tlhalosa motlhanka modimo wa nako ore the mind is the womb of the spirit bjale ore mind ba bolela ka kgopolo a re bolele ka bjoko a kere a re bolele ka brain re bolela ka mind is the womb of the spirit bjale ge re tšea re ne go etiša kenonyana tlhago gore re kgone go ekwa womb ke selo se se leng ka mogare popelo ke selo se se leng ka mogare bjale ge ba re the mind is the womb of the spirit o ra re o thoma ka body wa mo spirit ka mara spirit o se go be le mind ka re mind ke womb ya spirit mara re a tsaba gore le soul ka mara ditaba tse jalo motlhanka modimo re ga tswela pele o re the mind is the gate to the soul jale gate ka ntle kore pele o tsena mo souleng o fetile mo minding mara go o tswelela ka tshoko ya ka mo ntle ka mo mmeleng ke body spirit and soul e re the mind is the gate to the spirit is the gate to the soul mara is the womb ora go tswelela e tlo ba mind e be body it tlo ba body e be spirit e be mind ka is inside the spirit mara ki gate e ka mo ntle ora the mind o dutse mo gare ga the spirit and the soul ka re bolela ka mo go motlanga modimo a re rutile yona ke tla tsara bana ba modimo
ka moara umpu go tsene motlhanka modimo wa bontšha re umpu o felo mo tlhagong o felo ke lefelo le le re mo motswading wa motho ba mo motswadi wa se ka go ba gona mo le re dilo di fetolelwa ka fao Amen. ka gore ge re le batho re tle re kgone go ba batho bibele o tla kwa e tla go botsa mo lengwalo la baroma e re ka madi a motho o motseng o ile a bopa ditšhaba gore mo re thoma gona re thoma re le madi le tshwara polelo ya kane re thoma le madi mare jale ra tla ra ba jwang ra thoma jwang go tloga from a liquid to substance ka mo gore le ka ona re tsamaya re tere form re na le marapo is because ka mo gare ga se se bitswa re ke popelo ge madi a tsene mo popelo e na le this power of transformation ke ka mokgwa modimo a e bopileng ka ona gore e kgone go fetola bjale ge madi a tsena mo popelo napile e na le ka power ya yone the main thing gore selo se fitlhe into the womb jale ge se tsena into the womb then the womb e thoma go dira tse di tshwanetseng ya gaga e dira di-spinal cords jale go tswelela ditho ya bopa ya bopa go fitlhela go tla lebopo la motho wa e tshwara goba lona lebopo la seo se bopiwang ka moara the womb ke mo tlhago jale ge re ya in the spirit lentšu le la modimo le setse le tsene le be le fitlha e le tsene into the mind ge le ka tsena ka moara mind yo mo semoyeng the mind is the womb of the spirit dilo tša semoya di kgona go bopega botse ge di ka tla ka tsela ya the mind ka the mind ke the womb jale lentšu la modimo le reriwa le tsena ka moara motho le swantse le fitlhe le tsene into the mind that's why kwa bibeleng go tsa mo lengwalo la Hebrews chapter 12 e re lentšu la modimo ke tšhoša ya magala ya phuleletša le nyakana le na le mošo ke le tsenego le phuleletša se le tloše le divide between the spirit and the soul go ka e bala le phunyeletša mooko le marapo le malokolo gore le tsena ka moara motho because le swantse le fitlhe le tsene ka moara lefelo le lone ge le tsene ka mo lentšu le ge le seno tsena into the mind jale mind o thoma go bereka lentšu lele wa le fetolela le tshwara bona ba modimo ke ka mokgwa dilo tse di berekang ka gone bjale ge re fitlha ka mo into the mind re kgwetsa the mind ke yona yeno jale ge dilo di tsene ka mola e agile ka mokgwa gore e kgone go fetola dilo tse ka moka tse re di lebeletse mo lefatshe le bana ba modimo ke di-products tša the mind Amen. go bona koloi e sepela mola a e no sepela ka gore ke koloi how it became a car it terminated a thought a thought maar that thought ge no dula mola e le mo e dutse mo alright a re dire so mind wa motho o na le karolo tse pedi agree but the mind is the womb of the spirit gape the mind is the gate to the soul bjale mind o gomane le poleke tse pedi bjale thoko mind wo ka mo thoko o lebeletseng ka mo bareng ka mo spiriting wa bitsa ke the conscious mind ka mola mind wa go gomana le soul ka ona ba ke the subconscious mind wa e tshwana ngwana morena bjale ge dilo ge motho a na dilo tša a di akanyang di swantse di wele ka gara the mind o ka tshwara dilo tšela wa di-gripa jale di thoma go ba into the process of the making bjale ya kere motho o nagana gore mara re ka dira jwa gore re be le koloi then o tšea di-thoughts tše tša gae tše o di-committer to the mind goba ge o na le ntho engwe e pala mola o e lebeletse go ka thoma wa itšea wa e-committer to the mind mind o na le dilo ne gore ntse o dutse o se bone magala ka re ntho engwe e tlilo se o e tswa kae wa re ntho e nyaka ke e tshwara ka mothoko o e tshwara ka mothoko tše ge e pala wa boela morago go boela morago mind a ke ntho le mo mind wa šila o tla ka diplane wa tswela pele wa e tshwara go bona dintlo di agile go bona di-furniture di gona go bona re na le diaparo somebody had a thought that thought dropped into a mind ka baka la mmereko wa gone go šoga le go aga wa tla ka a design and go sena tla ka a design ele a e tšea a e beya mo fase a e ngwala then from there ya thoma ya go nyakiwa mašela go a dirwa seaparo koloi wa nyakiwa lotse ka moka tše di ka go aga koloi ditshitswana ka moka dirapa di-plastic ka moka wa dirwa go thoma ka di-engine body ka moka le di-seat le mabidi ka moka mara e thoma le a thought ke ka mokgwa lefase le le tšweletse la ba ka gona bibele e re he knew and he predestinated us in Christ before the foundation of the world. It was done in Christ in the mind because here we have the mind of God. That mind o tsena ka marangwa le modimo o dira gore lentšu le le reriwang ka metla amen lentšu le le reriwang ka metla ngwana modimo ge Satan ya ka se tla le tšenya ka re go ge le reriwa ke re Satan wa tla bibele re Satan wa tla
jwale ka setswantšhe sene sa mobjale jwale ge re le bana ba modimo swantse re tseo that's why o kwa motlhanka modimo o kwa Paulosi o kwa Moshe o kwa Joshua ge modimo a botsa Joshua are Joshua meditate upon this the book of the Lord day and night. Why modimo are meditate? Yeah. Because when you meditate o tšea dilo consciously or committed to the mind. And once what you into the mind o tlo tšea o di thoma o di berekisa ge o tšea lentšu la modimo o le committed to the mind o agegile ka lentšu la modimo mind o le o thoma o tšea lentšu la modimo o le dira reality. Good mind ke that boundary between dilo tše ba le di bitša gore ke di-concept le reality gore ge di ka seke tšaba tsa tsena in the mind a di tlo tšwelela. And then ka baka la go le ka mokgwa that's why o bona Bibele Jesu Kriste o le ga ba bona ba na le bothata ka o mo kwisha ke nama Bibele he opened their understanding to scriptures. O dirile mo o ile a dira lentšu le le kgona go tsena le tsene ka mogare ge le tsena ka mogare la bula dilo tše dingwe ba thoma go bona ke ena mang. And then ka o lebelela mo mangwalo kwetele dilo ka moka ga o bala lengwalo la Genesis chapter 6 e re Bibele le fasile le be le sena bothata ka mokgwa o mara Satan o tlile ra correct le fase o bala Genesis e re modimo a bona le fase e le lebe menagano ya batho e le maybe continually man was thinking evil continually but dilo tšele tše ne ba di nagana tša tsena ka mogare ga the mind but ge ba thoma go eleletša ka tšona ba thoma go di tšweletša le di-product tša lefase la ka keng go kwa mo profeta a bolela gore this is Satan's Eden lefase le le tlile gore be le Satan's Eden because Satan o tšere these thoughts the thoughts are the dropper ka mogare a batho tša tsena into the mind then ya ba ge di tsene ka mogare mind well mind wa di tšea go di berekiša go dirwa di-products tša go tšweletša yona ntho eo ya swara bana ba modimo and go bala lengwalo la gago la diema le tla go tša gore madimadi a tloela batho bao ba go lala ba nagana bobe go sa sa ba tsoga ba bodira. Amen. Because that is a very strong faculty go na le yona. That is why mo prophet a botsa se no lebella ka re ge go na le mekgwa mentši ya go fitlha to the mind ka the mind is inside the spirit ora dilo tše dingwe di ka tsena ka mo your mind through the reasoning channel di ka tsena through the affections di ka tsena ka anything gore your 5 outer senses di ka tšea ntho kwalo ka bona selo o kwa motlhanka modimo a bolela a re o ska wa fela o tlwaela go lebelela dilo tše dingwe ka re ntho go e lebelela Bibele leihlo ke le bone la mmele gore ge go na le ntho e tsena botse ke e o e bonang gore ge ka bona ntho nngwe e tsena botse gore e tsena botse e fitlha botse ka mogare jale ge selo se ka tsena ka leihlo e ba mmereko o tlo sentšha o tlo bereka because se dumeletse se tsena ka mogare jale o kgona go bona throughout time ge Nebukadnezar go bala mo mangwalong a re ke lebelele taba jaaka mo go bontsha ona re go kana go bala mo mangwalong mola a ke bala lengwalonyana le le one mola Bibele re modimo a bona batho ba ile ba senyega because ba ile ba ke corrupt go le bala mo lengwalo la Genesis chapter 6 e re ne ba nagana bo be continually le fase dilo tše ba di nagana ya ba di ba di products ge di ba di-products ya ba bobe bo tsene mo lefaseng that's why Bibele tlo go botsa mo la Romans 5 gore sebe se tsene lefaseng ka motho mara jwang ka motho se ile sa ba a drop Bibele e re ge bolela ka Jesu gore o ekilelwa o rekisiwa Bibele re Satan a lokela mo pelong ya Judas a lokela eng mo pelong ya Judas a lokela di-thoughts a drop a thought ya re a mo rekisa and then as no election ka mola njaba re Judas a na protection o eme jwale o emetse something sino dropa sa tsena sino tsena o tshwana le ge motho a sa ke protect mo lentšu la modimo a se protect ka lentšu la modimo ntho e nngwe le nngwe e ka tsena mona e tlo ikaga ka mara mafelong e ba a living thing go ba le mo lengwalo la gore ke direlo and before ke fa the example ke no bolela go ka taba ya mind ke boletse gore ke the body ke the spirit ke the mind and ke the soul ke re bolela re nyaka go bolela mind o ko mo kae mo mothong ga re re brain well ge o nyaka go tseba bale how do you protect your mind then o ya mo lengwalo la a Proverbs chapter 20 ke bolela ka the mind a ke bale le tsebo e bolela so le lena le dula modimo le re diwa le anagana ge o le bala le wena wa nagana but o tsebo dilo tše you are a product of your own thoughts go bala mo lengwalo la Ecclesia that one I'm just quoting Bibele as a man thinketh in his heart so is he but e re gore dilo tšeo di akanyang
o fetsa o e ba tsone ka baka la o di committed to the mind and mind o tlo di tsweletse. Amen. Go ba le mo ngwala Proverbs chapter 20 re bala ke lebele o ka re ke tsore ditaba tse dintsi mo tse lo dinela di bereke botse a re ska bala 20 ke nngwe but we will are bala mo 25 Proverbs 25 verse 12 bala o gore e jwang ere mo Proverbs chapter 25 verse 28 Proverbs 25 verse 28 and he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down without walls. Ere motho a sa kgone go laola moya wa gagwe o tshwana le motho o senang o thubilweng o senang marapo. Era ka mara the spirit o ka re e bontsha the spirit ke mabota something ke the protection of something se ka mogare. Amen. Ka ere wa sa kgone go controla moya wa gae o tshwana le a city that is broken down and without walls. Gore a go be o tshwana le ka a go controla moya era ntho ngwe le ngwe e ka tsena e ka mara o tsere le ka controlling your spirit a reno bolela wa tsere moya wa ka re na le 5 gates to the spirit. Amen. Bole ka tsona di affections tseo the reasoning tseo dilo tseo ka moka tsona ge di ka se tle under the control of the word of God era anything it goes and ge ka ba fita the spirit o tsewe the next stage in the mind and ge ka ba ya tsena into the mind ya dula botse ya phuleletsa ape ya fita gate hall the mind is the gate to the soul then you fitela ka ra soul ntwe then o la le bothata bo bogolo but ntwe is very deep within you o tlo ba le bothata bo bogolo ba go lwa le yona. That is why bolo botlhokwa re se dire kwisho our spirits what we imagine what tlo ka moka tsone ka mo o re ge o gadiwa wa fama baka ka ona that thing is very important ka o ra o dumelela o tsere the thoughts are bolele so dilo tse ki di senses okay dilo tse tse kwa ba re bo affection memory jwale ki di senses jwale ka re litlo le na le sense of sight tsebe le sense of hearing ge ba re selo ke sense ba ra a se bopedilo se tšea dilo tse di tlang se a di interpret ge o tswelela di sound tsebe ya gago a e bope di sound tsebe ya gago e receive di sound from wherever whether ke voice whether ke music se leng sona tsebe ya gago sa gone kore e no receive this thing from somewhere litlo la gago a le bope dilo litlo la gago le lebelela dilo la go interpretela dilo tse di le mo pela gago le o ka tswalela matlho dilo tse o di sa le mo litlo le no thusa wena go declare dilo tse di le pa jwale re kwa re na le 5 outer senses. Now come on re na le di senses era imagination is a sense so you kwisisa imagination is a sense as yone e bopang jwale era dilo tse o di imaginang a o di imagine ka bala imagination ya di aga o tshwana le litlo la gago le sa age dilo di mola di presenta ke se presenta dilo tseo litlo la gago le tšea dilo tseo le your imagination I will be seen. It created from somewhere. Reasoning how is a sense. It sense from somewhere. Well, there are two sources out there. Jadi kau find the imaginations. Jadi kau find the lojo kamu kajual. Well, mana mutu musa jadi kujo lojo kiri senses. Kuru kau dijual mereka kau fila di lo dirisir. Ufila di lo popular. Your imagination ya tsa mali khopula khopule ngwa yeko akarenya go ba strong wa go ka re o lwa le dilo so a ke re ke so stepe ke mo ka ye o dumela e feta ra o dumeletse that spirit se be access wala ke tshwetjwa go modimo wa re tswa go Satan o dumeletse ya tsena jwale ge ka ba ya tsena ya ba ya fertilized ka mara the mind ka jwale ge dula ka mola yo thoma wa meditate ka ena o shule mosadi jwale wa initiate and ge e ka ba ya newspaper Bible that you may be grounded and rooted that you may be rooted and grow up kwisitse ke lo tse pedi process ya wa fase le godimo ge ba se se rooted o tša pe wa la tlhela ke ntwa mathoma e thome ka wa fase pedi a e mo pedi e roota pedi gore ge ba se lo se rooted se ra se tšea grip ka mohare mo se le gona se tšea grip ge se no tshwara peu ye nngwe le nngwe e latlhela mo fase
ge e thoma go kwa monola le tse dingwe ya thubega ge se no thubega ntho mathoma ke tshwareletša mo fase ge ke tshwareletša mo fase meduela ka mogare e napile e dirang e thoma go anya matswainyana le mo faseng jale e thoma go kwarawa ke eme botse jale nka no thoma e thoma go ya up it grows up jale le thought ge e tsena ka mogare a gago jale bibele e re tse dingwe tša wela mo lekgwareng tša tsho tša mela mara ka baka la gore di be di sena modu gore a se tša kgona go gripa go fitlha sa moe di paletse go tsweletse na ge ba re selo se a gripa a kere ntho e a tsena e dula ka mara e feta the spirit e dula ka mara the mind ge e seno dula ka mara the mind ke mo e dutseng jale ge e ka ntšha modu o ra re e shootile into the soul e swere ke moka e shoota e ya ka monkri ba re ka go bona lo tsela ga o sa wa di bolela tse dingwe wa di-actor ka re ya modimo mafelelong ko wena selo sele that thing has taken over. That's why go le botlhokwa re bolela ka the mind re bolela ke lefelo le lengwe le lore a go le go ralokelwa a go le go dirwa dilo fela and then mind a o le taba le gore soul city ke efe that is why bona efa ile a ima a sa no ima ka re a imisa ke monna wa gage fela no mind a o le taba le tšeo gompo ya ne taba le tšeo city engwe le ngwe e tlang whether ke a serpentry whether ke a adama ke city mind o tseba lo tšeo fela and then e tlo tswelela and tla ba e bitša ka lebitso gore ke file ngwana ke morena ke ge efa jale di mo tlabile jale mind o dirile tša bo mind jale ge go tswelela a wrong thing e tsena ka moara motho wa o rapela ne a sa tlhokomele that's why bibele o tša a spirit motho o mongwe a sa kgone go controla his spirit o tshwanele a city that is broken down and without walls o robile the first defense ya the city and that city ke the soul ke ka mo modimo a nyaka go dula ka ona bibele the soul that sinners shall surely die mara sebe a se no thoma le ka o tsena ka mara soul bibele mo lengwalo la Romans 12 ere tliša mebele ya nna e be sedimo se se phelang now we are killing the body now tsore ge ba re selo ke setlhabelo ba ra that thing o se neela into somebody's hands ka mantswe a mangwe ge o dira setlhabelo bophelo ba phofolo eo bo ba mo matsong ao o mo neela yone gore ge motho a dira setlhabelo ka mpira bophelo ba nku eo bo mo matsong a modiri wa setlhabelo jone ge nna le wena re tšama mebele ya nna re e neela ko modimo e ra re neela maphelo a rena ka mo fase a modimo mara ge re feta o tšea mebele ya nna re e neela into the hands of God ke ntho ile a dira ke monna ola Samson e re ile a tšea mmele wa gae ka moka o neela modimo kore modimo ge a thewa ka maatla that man o mo fetoga so kuka dilo a latlha kwala tša gate a latlha kwala tša motlhare wa kolakola bola that's when a tšere modimo a mo neetse mmele mara ge o ya pele motlhaka modimo o bontša gore o paletse ko go neela his heart to God o tšere mmele a o fa modimo and then a tšea pelo a efa delight then that thing ile ya mo wisha jale ge o lebelela ka mokgo borapedi o tšea mmele wa gago o neela ko modimong ore e be setlhabelo ge re feta mona re bolela ka the spirit bibele e re sa go tswala ke nama sa go tswala that spirit le yone swetse e be transform o tse gore ngwana modimo spirit se sengwe le se sengwe se tsamaya se na le the mind that's why bibele e go botsa gore a gone mo bibele re o tsena ke the mind of God no botsa ka when the spirit of God comes in you the next thing o botsa you've got the mind of God o bile namely the mind of God ge o ba le a spirit because because we have the mind of the spirit every spirit is got its own mind it's got its own se nyaka o tsweletša modimo ga e tla o ne le tšanye go di tsweletša ge modimo o amogela moya wa modimo a o ne o amogela moya wa modimo ya gona le fedile o amogela le that faculty ya go kgona go transforma lentšu le la modimo gore le tsweletše go nnete ba le yone se ke a le go ba polelo e ngwe no floater so o sa tsebagale gore ya ko kae le a tshwara bana ba modimo jale go e lebelela and then ge o lebelela ka Paulos le Silas bibele re kile ba tshwara ba tlhanka ba modimo ge ba tshwere ba le ka mola tronko mola ke ge mebele ya bona e tshwere e bofile monna ba bofile bibele ra ba tsentša ka mogolo go ya ka mogare ga mara ge a fetša go bofa mebele ya bona a se ba dumelele gore the spirits tša bona le their mind di be ka mola that's why bibele e re put your affections on things that are on high now se kwa lebala affection ke one of the 5 senses ya the spirit
But Bible put your affections not on earthly, but your spirit also you commit a demon. That's why Bible our spirit, the spirit of God. Romans 8:16. Your spirit, it's almost the spirit of God. Really, the senses come under the control of the way. Well, under the control of the spirit. Anything it got drop into that spirit, into the mind, and then into the soul. Amen. Well, Peter concentrate more the pain. They started praising God. Amen. Bible Philomona me. Mara, again, baby, let's call it Chava one. I got $100 million. Both the spirit, the body, and the spirit. Amen. Well, Banna gave a chia, me boya one, Bassa level fasting. Balevella Gulu praise. Kaba to more praise until I have some Dimukalo more. Here you want some Dimukalo, Baba Velo Mumili. Power yela iling kamahare, yela connecting the little Odimu. Ya to waya bijamudimuka. Mudima teora, one never feel it. God tell Mufas, baby, Leola la Reni Taura Mona, Quadra earthquake. Kire, but Wabo follow her, Limija, where Trongo you live. Marabat Emilio Mumibili, Maravana power infitan Yaha. That's why baby be ye transformed. Can transform the source of power. Caro Samsoni Liana, Penny, Afikamon, Ufikamon line is separator. Uvarelo Ralucana Mara, Revare Bafilista Bawella, Re Asset across our land, Re connected the Mudimu, Mudimu, which I love. Amen. Which is the Sapuela. That's what I'm about. How can level if Ola Musadola Efa would deliver? Bienvenue Efa Willa Furwa Kisatan would deliver. Willa level advert, Yasatan, Mutaro squats when you live in Lasters, level was Talos today. Level from Amuja was one. Come while as we are with Carona. A Toma Pilla Afenia Gagohan, Biblia Level isn't as far. I say it's all be. Baby don't last level Abanasa Hatisha, or Satan, and make a sure I mind Wamsado, our level. Ramasada Thomas level, Atoma Walid affection. Hey, as ne affection, a more affection. It about when I say right there as a guy here. Well, Yaman tell it Tomo gain up power, gain up power. Murava is not gain up power, Gamgana, Kirelo will. And Rafeta Owa, well, Aja. Ujila Murave, I will. I say, we see Uja. Who will be? Kuru fenye ile pili kamohar. Kasu no fenye la kamohar ya bar kamo ni kausa ni ndumi luka idira. Akisu kona mo kidumela ki akisu fa kwa kika mara. Ngonu mo mudimu ba boncha arwancha ka milu olawa. This power area wala ngai na bana mudimu ya connector because that seat linjula mudimu kintu etlanga ke. Bibele linjula mudimu litlile la dula ka mara ba. Ge bibele a le kholo go ntumela ka re mantswa ka hana madulo a lentshula modimo a eno ba story ke selo se se tlang sa dula and a re bolele ka selo fela ke ntshwela ya go tshola le godimo le lefatshe e dula ka maraga then ge ntse e dula at the right time about the ripening of something gore le tloa mola e le nthola e redilweng e ba ntho e phelang ka maraga ke ge e ripena ka maraga jale lentshwela ge di dula ka mola le transforma motho wa le kwele le thoma go dira mmereko wa lona ka mo gare ga motho le tsara bana mo motho jale ge le tla mo modimong ge le kwa lentshwela modimo lentshwela ge ntse le dumella le tsena go fitla mo le go dominate lona and ge le commit to our minds like go bolela gore meditate upon this thing day and night ke fela go ke botsa bana ba modimo go swang go be kra bona ke now you are meditating day and night motho mongwe ka no se day and night ka go botse go phapara ga bosho ba sena go no tlhoma no na gana lo tsa ga o mo tlhakantse di account nna go modimo o tshitsa go meditate that's why you must meditate day and night ja ke go go bo no tsamaya ka ke na go meditate amen be go na o spina ka mo lane a go bona ga lo go tsa ga go rona no susumela ka mola gare ka mo le the next thing because when you think open o product e di costa ha monna ona la motseba ne ka dinasa re kwele ka yena ga ntšho modimo la mmotsa rona a mmotsa tlharesela se segolo mono la se ana ga no
Sela se segolo sela ba re sile sa gola dinonyana ka moka le iphofo le ithabela mo motho tlo re ke a botse ba se sela sile sa remiwa ara o ka se bena gore ba tloga ka dila bona ra e ka sentlhare ba se itse mo tlhagela a sa nagane bebele rula re ga itswa motho ya ga tse lengwe kana kwa tšweleng a lebelela mmusho wa hae a ema mo balcony wa hae e re gwa wela a thought in his heart a re ke a rile motho mongwe I want to move that thought, even Khadija thought, that 40 years, and I come home, ya fit into the mind. Ya food that man, Ray that thought they grip ahead. I was a car. That man, I mean, La Mola, really cried to a tree, to a Malaya of Fulaiva. Amen. Good in a day, but when I'm to look at her like something in the mind, he will never to Baba, all over Barbat, Sibaba, Utera, him to make a Muzarala, and one disturbance in the mind. What to dignity le ya motho lo go je motho mo sa motse bona a sa dire dilo tsa tshwanelo tlhaka no tsa mo kgwethenga ka matopa dilo is because something happened in the mind. I said really ke selo mind o le power ya go tšea motho wa leng a dignified wa mo reduce and wa tšea monna wa le robese selo ga ka ba transformed modimo jere mona a tshwale Paul a mo transform well re bolela ka this faculty le re nna le wena re na le wena re ane ka ja ba bangwe that's why the magazine, the television, the pollen, the lojo do tlacha ka dilo. And ready to go tlacha ka dilo, lojo do to do. And other linjula do that. That's why remota ka go tana to us khatishe. O tsa madi ona le motlhapi tso bolela o tsa madi. Tama we kwa dipeni we ya go ya. Amen. Ha o tsopishitse. O lo re ke dula fase that thing ya go because manjo a phe a go to torment ga le. E go just close out say se a go to tshisha ka leswe because we are alive. You are and then mona e lo ke o di bona ntjona di wes. Ke o ka bona selo go ka no go ba bolela ba go na le selo se sengwe kae but go na le seeta se sengwe se se botse se jwele kae wona ra dieta tšeo ya dieta tšeo botse motho ba ra go sa mapanda naso a no ra ya dieta tšeo ke ga bona se sengwe go re bile o la ya ding tsona o bone ka tle bona snepe sa se mo wa bone so ha o tlo go je yo motho wa change go le le dira dilo kra ska na reka ke ding shape so le go pula o tla le ntwe ke bone somewhere a ke re ba le go bone ya go laula go le tlo le more stronger than o no bolela ka dilo le swara bana ba motho jwale re le bana ba modimo so le lebelele gona what will feed our mind with. That's why go le botlhokwa you must meditate upon the word of God. Go meditate a re le ka go tle ka mo servicing 30 minutes ye awa yo o rukisa go tlokwa go le meditation ya gago jwale ka ngwana motho wa tsa bebele ge o ka mpšafala mo kgopolong that is your way to transformation. Amen. Go ona tlo ba zibupiwa se seswa ge your mind is right but your mind try to make over right your body is doing the like a sacrifice and then you must be able to rule. You should to rule over your spirit. Amen. Or even or your city is protected. Ge spirit sa se no tlala mo go tlo jere mmele o file morana spirit sa se sa controlele ke go botsa netse mo tswa wa se tlo gore o tloga ere ke no bala le ngwa le lebere le badile ka pele le la bana ba morena o bona polo so ga le Timothy or meditate upon these words and the Lord shall give you understanding because ge dilo tsela di dula ka mona di tlisha bophelo ba tsona mara ke no re bala le ngwa le ke lo go mention le la Proverbs then ke fedite ke fita mo lo ke no ba le la ona ka re ke le ba dila ke tsona wa ke le ba di mara a re le go di shege ka re le ba di Proverbs 20 verse 28 27. Alright? Are le ba the page. Le ba la gat like if the spirit of man is the candle of the Lord searching all the inward parts of the body. Well, ge le melwa li ere moya mo tshukele bona la morena le o ka lona gona go lebella ka mo gare ga motho gore ge modimo a ya go lebella re what is in your soul o shumisha your spirit. That's why Bible le ge mo tlhare khuleng ge re kwa ere mo sa mmele go ya fase mo tswang le ruleng and then the spirit goes to the Lord. Amen. Because
the spirit ke sona se tshwereng record ya go tseba re o dirile mo phelo di-memory tša one tšo ka moka jang modimo tšea ntho e tshwana moya ke your spirit then your soul e tla ya mo o tshwanetseng ka tšatši la ka tlholo modimo a dule mola a bekišana le wena tlhomomotsela ka dira lo tšeo bantomen spirit sa ga se tshwana le USB modimo o plaka mona computer ya sa raloka that's why o kwa ba re ge spirit sela se tšwa mo nameng kasetela eno raloka ka spitinyana se sengwe ga spitinyana ka re se a tla spirit se ka gore modimo tšha USB ka spitinyana ka reng ya go bala mara e bale e ntšwa so wa monna a go elela o bona o bone snapshot wa tseba ntho e motlaela le ka botlalo bo swara modimo itse ya we ya mola o emetse motla wa mannete la tshwara bana ba modimo jwale le mo profeta ga dira discernment or I take a parable and go and meet a man's spirit, and then when I meet a man's spirit ge mo profeta or I have to catch the man's spirit ka ga catch a spirit ra o tshwara that faculty yela and ga fika mo gona wa itse gore ntse ke a modimo ra se a modimo ka ga e kwetse tshuba ha ni mola wa tsaba city broken down without walls. Amen. And ga e lebelela uya mo profeta modimo I catch a person's spirit then se mo connect le the past ya motho o gona go botsa wena ka ngwa wa go bona o lwana so le go dira go bile accident la se ba dira nga se ba o dira operation ga botse so marapa ma sa dira because he went back into time a capture le jo ka moka jo wa tsara wana more ke ka mo spirit sa motho gore mola ka bo sona ile re ke sona se lo se tswang se tlhokomelo ka baka ke protection ya the city ge motho a confessa dilo tšeo di tswa ka mo modimo wa di tlosa o phumula khaseteo o emisha mabotana ha o kgona go ba very strong mo moreneng bana ba modimo e be ke no re no bontshana fela o no tsela ya go transformera yona re no ka o tla se mihle wa itse wa transformera ha o fetoga ke Biblia, you can be transformed by the renewing of the mind. Mara the mind is a mind no re bone ka mo motlanga mo dima tshwantshana well ke re le bana ba mo tshwantse be botlhale se kare no tšaro no tla kerekeng mo tse re tla re sa feti bona re loka the spirit must be right, the thinking must be right, the body must be brought under subjection. Then re dumela lentswe la modimo la ba le matla go fetola le fetole maphelo a rena so re a le ba bana ba modimo go tswa le tlonofatse mo se ba ke sa jwa le kiraro ke tlo nemisha ba re ka no opela worshiping song ya be ke nela ngwana borena a tlo tla feleletsa ke di be gona. Amen.